والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، إن شاء الله قري قمتشيس قري تشجيعا تنموه نشيدا أستاذ أنس محمد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكني سنينجو ما شاء الله ورا ورحمة الدودان وهاقول جيتشا خرنا اللي خرنا بودا خيس جراتي ورت بودا في رب نوران قولين جيتشا نتوما eega rabbiitii galatoomaa dhibbaa galatoomaa. Akkasi ilmaan keenya munashidoota biyya mirqaansu hana cinaanaa dhaabbattanii isinis tashjiicoota mushajjiicoota jechu warra nama gammachiisu waan nashiidaan jara keenyaa nashiidaan ustaazoowwan keenyaa tabiyya gammachiiftu taateef jecha isinit isanaa gammachiisuudhaaf wahirraan isin galatoonfadha. Eega rabbii guddaadhaatiihi naa galatoomaa. Barakaa soommanni ramadaanaa qabu rabbi isin yaakannu jechaa. Khaleelatul qadriin qabu rabbi isin yaakannu jechaa. Waan kannitan ammoo rabbi isin hin dhorkin jechaa. Tasamii isin haa buusu jechaa. Tadachii isin haa baasu jechaa. Harka namaa jirtu rabbi isin harka haa baasu jechaa. Naa galatoomaa isiniin ja'a. Eegaan galatoomaa jee kana boodaan wannin isinii dhaamu baatii ramadaanaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam khurna duraarra khurna idduu irra jabeeysa. Khurna idduurra kaboodaa kanarra jabeeysa. Inumaa jabeeysuu bira kutee haaskaa masjida galchaa. Tanaafuu warra masjidaan dhabamneet rabbi isin haa godhu. Walumaanuu nu haa godhu. Warra barakaa ramadaanaa arkate khaleelatul qadrii arkate rabbi waliin nu haa godhu hunja. Laylatul qadriin ibaadaa baatii 1,000 caalti. Baatiin 1,000 amata yoo deebisan ama 83 fi baatii 4 faana ta'a. Warra san arkate rabbi nu haa godhu. Ammaas wannin isinii dhaamu eegaan aqiidaa amantii isinii dhaame booda tokkummaan isinii dhaama. Tokkummaa jaarmaya guututti takkaahuu dagatti jaarama. Sanbira kuttan afran qallo jaarama. Sanbira kuttan bareentuma shanani jaarama. Sanbira kuttan oromumma jaaramaan isiniin jaa. Maalifiif waanuma namni keenya hoddummaatuunihi gargaarsiniis namni hodduun hogguu waa nama gargaaru nama hodduudhaaf sablo walgeessi. Ammaas wahi namaa gooti jaarmenni keessan haa jabaatu. Ammaas haa babal'atu. Keessoodhaas qabaadhaa ilaal khusuusa jaarmaya khaasii qabaachaa jaarmaya aammii qabaachuudha qabdanii. Gargaarsi keessan amma duraas hin goomu. Madarasaa isin tujaara. Mustashfaa isin tujaara. Masjida isin tujaara. Rakkataa isinii cinaa dhaabbata. Munashidoota qaceelloo gammachiisaa. Rabbiin guddaan gaafiin qabu. Rabbi isinaa gammachiisu. Jiruu dhabaman qabne jiraadhaa. Fayyaa dhukkuban qabne qabaadhaa. Qabeenya dhaban qabne qabaadhaa. Naa jiraadhaa wal qabaadhaa jechaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Ustaz Kenya dubbadha. MashaAllah. Hawaasa fayyaa, hawaasa qaalii, hawaasa gaarii wallahi niin jaab jechaa natti qaata. Guyyaa kanaan barreessee gammachuun tiyya guddoon maallaqa qofa osoo hin taane jaalala uummanni kiyya naa qabu kabajaa isaan naa qaban hangam akka anaa kanaaf cinqaman gadda kiyya gadda isaanii fudhatanii hangam takka akka anaa kanaaf raafamaa jiran osoo lubbuun jiru arkuu kiyya caalaa wanti na gammachiisan jirtu hedduu takkaan irraa gammade.
hayyoonni keenya warri nu dura dabran gootonni keenya warri nu dura dabran akkuma nuti jaalatamnu kana caalaa uummata isaaniitiin jaalatamaa turan garuu jaalala uummanni isaanii qabu sana osoo argin addunyaa irraa galan hedduun isaanii. Anammoo rabbiin waan garii khayrii fida hamtuma silaana dhufte tanaahu akka waan khayrii fide waan silaa eegaan du'ee booda uummanni kiyya jaalala naa qaban guyyaa nan du'e san piroofaayila na godhachuun sheer na godhanii gadda isaanii ibsachuudhaan ibsatan san osoo na lubbuun jiru narratti ibsatanii jaalala naa qaban akkaan arku rabbiin na taasise kana caalaa wani na gammachiisu hin jiru gammachuu guddoon qaba isinilleen hedduu naa galatooma hawaasni keenyaas haa naa galatooman sagantaan tun sagantaa deeggarsaa qofa osoo hin taane sagantaa tokkummaan teenyallee isin mul'atte sagantaa jaalallee hawaasni keenya nama isaan dura jiruuf qaban keessatti akkaan mul'atte sagantaa nulleen as dura maal dalaynenneef gaafannee fuulduratti maal dalaguu qabnenneef gaafannee akka halkanii guyyaa uummata kanaaf lafaanu dirqama amaanaa nurra keessedha. Kaleessa osoo wareegama isaanii kafaluu irraa wanti duuba nu deebiftu hin jirtu hawaasa keenyaan hedduu naa galatooma duruu hedduun isin jaaladha amma jaalalli isin daranna dabalte wanni jabduu hin anjuu nama isin jalaan ajaa bahu bakka isin qabdaniif kana caalaa isinii qabaachuudhaan ifirraa isin eegee jaalala isin qabdan tana tiifatee